Toy, wadya lalamet. Abiyag ko lain labay agawin, tapyan medyo nakabayo mo yada iset. Inyopin ko ya sarag to kay man tepat ya question ang ganantutan, batang ko. Pero hindi ko inaasahan niya unyaran question, so ito po siya. Pero basa ang tinatan ni ito po iyo. So una niya question ng lapuod, Miss Christine de Guzman Ganti. Say kwanto, no say pansit at pampadukay na bilay, aking balat aga iririsita ya doktor. Good question, miss. Pang Miss Universe. Siya kwanto no siya say trabaho mag-cleaner ka, isan say lugar at malinis. Siyempre nabalang kay trabaho. Umamat sa doktor, no nirisitan day sa kaya pasyente daya pansit. Siyempre ang galaraman sakit, adi nabalang ay trabaho yung doktor, ang gapoy tambalanda. Next question. Kalingad Mr. Alberto Cabison. Anto ya kauna, itnol manok, parad siya itnol. Dapat nan Miss Hanilyn Garcia. Anto kasi aray gilata, mani istoryaan matira. Short answer is yes. Long answer, wala basa ng sama niya sa regilata kuno makapoy supa ka nang da. Pero maksilso sense of hearing da. Kanyan, no nananan nyo regilatan man tutuntunan, man tutumbukan ira, mambibilang iraya singara sundalo. Kaya no makanan ng kiregilatan man tutuntunan, uyag kayo, ya numeruran aliwa, tapano naguloy pa nagbilang da. Kasali lamay no mambibilang ka at gulon da ka, isan na nabalang ka. Sali yuman, no makanan ng kiregilatan man tutuntunan, guloy pa nagbilang da, uyag kiray numero. Joke labat. Galing at Miss Charo Castillo. Antoy dengalan mo, uyag ya nanay mo o uyag ya pusom? No si ka may aayam kanit abong ya nanay mo, matik dengal kad nanay mo, ta no ang kaundengal, paano palayas nda ka. Pero no si ka independent ka la, kayam lan bilay sarilim, dengal kanit nanay mo, ta sa ikwantalante, mother knows best. Galing at Miss Divini. Galing at Miss Divini. Paano divine niya? Divine. Divine. Galing at Miss Divine. Akin lanang niya walad utit so pagbabawi. Akin agto sarag ya uno na. Sarag tumat pero agmo ni niloob mambabawi ka la. No bilang kinoy, successful ya, diba? Di congratulations. Next question. Matitibay iray question nyo natitistingak. Kay Sir Soze. Sosyali na. Antoy Tagalog ya lamaw. Antoy Tagalog na lamaw. Kuantama? Lamaw. Kuantama sa Tagalog ya lamaw, pero kung may nakakaalam dyan, paki-comment na lang para matulungan nyo kaming lahat. Galing at Miss Mary Grace. Best friends o love life? Wow! Hindi ba pwedeng both? Tanong ni Miss Song Jong Ki. Anong mas masarap? Labi ng babae o yung bote ng alak? Hindi ba pwedeng both? Tanong naman ni Sir Manuel Stylus Ocalmico III. Wow. Handukay. Akin ang gapoy manananggal at Amerika. Ang kapoy manananggal at Amerika, tas ay walad man, manananggaw. Say pakanta ang kapoy manananggal di man, tas ay waman, vampire. Tanong ni Miss Noriel Ann Albano. Kuya, saan kayong part ng Pangasinan? Maraming salamat, Miss Noriel Ann. Ayalabat amo so medyo maayos siya tepet. Taga-akad Kalasyaw. Puto capital of Pangasinan. No, bilang at unyaman na, mampaalaga ya putuan ko. Suportahan nyo. Galing kay Miss Zeng Cheng Shen. Akin green so color ya blackboard. Green board. From now on, tawagan tilang green board.